Yelah, sebab macam kadang-kadang tengok macam itu rasa macam sedih tau tak? Macam, alah kenapalah tak bersih kulit ni. Rasa macam orang lain kulit bersih, kita pun nak juga. Nak juga semua macam orang lain. Tak adalah kita je. So sebelum ni apa masalah kulit you? Okay, before this kulit saya dia memang teruk, breakout always. Pipi, dagu, jangan cakap, dia memang jerawat mana-mana. And then bila dah kecut sikit jerawat tu, dia tinggalkan dark spot pula. So bila saya tak pakai makeup, dia memang nampak very kusam and tak bersih lah saya cakap, and tak cantik bila saya tak pakai makeup. Jadi sebenarnya masalah yang paling you rasa macam stressful lah. Bila ada jerawat kan, mesti you ada once feeling kan. Boleh share sikit? Yang paling stres sebab bekas jerawat tu lah. Yelah, bekas jerawat ni kan ambil masa sikit. Dia nak okey, macam 3-4 hari baru dia nak kecut. Tapi kalau dia punya bekas dia tu, dia ambil masa yang lama. Kadang-kadang sampai berbulan. Kadang-kadang saya pakai apa-apa produk pun dia tak hilang juga. That's why lah saya rasa muka saya kusam, lagi hitam tu lagi nampak tau. Of course, confident level ke ataupun rasa macam insecure, okay, ada tak? Ya, mesti ada, confirm ada. Sebab rasa benda tu macam, kenapa orang lain dia boleh macam keluar pakai natural beauty je, saya kena pakai makeup apa semua. So saya rasa nak keluar rumah tu, saya rasa tak confident nak bare face. Tak try anything untuk solve problem ni? Kalau cakap pasal produk ni, memang banyak sangat saya try. Macam-macam lah. Cleanser untuk jerawat, serum, sunscreen, dark spot treatment. Memang macam-macam lah. Sampai kulit saya, suplemen, semua benda saya dah telan. Sorry. Okay, Gloceline ni saya banyak kali dah nampak orang review pasal produk ni. Tapi at first saya macam, betul ke kan benda-benda ni? Sampailah saya try sendiri. Sebab yelah, before this dah banyak kali kecewa dengan produk lain. So saya macam, okay, saya buat research sikit pasal Gloceline ni. Tapi tak adalah nak cakap apa pasal Gloceline ni. Tak adalah kita nak overclaim ke apa. Sebab ni memang dari saya sendirilah saya cakap. Dia memang fokus untuk repair kulit dari dalam. Lepas tu pakai konsep Advanced Multi-Layer Skin Repair System, which is dia macam bagi saya fikir, okay, logik. Benda ni sangat logik sebab dia repair balik dari dalam apa semua kan. Okay, so dah berapa lama Cik amalkan Gloceline ni? Dalam 2 bulan juga. 2 bulan sampailah. Sebab saya, bab yang ni saya disiplin. Sebab saya, bila saya disiplin tu, saya boleh nampak lah dia punya perubahan tu dalam masa 2-3 hari macam tu, dah boleh nampak dah. Jadi perubahan yang paling obvious, apa yang you nampak? Okay, yang paling obvious saya rasa tekstur kulit saya. Sebab dulu macam kasar kan, macam orang kata kertas pasir macam tu. Tapi sekarang dia dah smooth sikit sebab bekas jerawat, dark spot dulu pun dah makin pudar dah. Dia tak macam dulu dah. Okay, so kalau you bezakan you punya skin dulu, is it orang kata a huge changes tak? Very huge lah. Dia macam sangat besar lah. So, macam kalau dulu saya nampak muka saya macam lesu, letih, banyak bekas jerawat, kusam. Tapi sekarang bila saya tengok macam ni, saya rasa macam, betul ke ni saya kan? Sebab macam lagi bersih muka saya. Jadi yang paling you suka bila you nampak kulit you sekarang? Kalau yang saya paling suka, of course waktu nak keluar rumah. Sebab yelah, bila kawan tegur tu macam, kulit kau nampak macam sihat macam dah lain kau sekarang. Macam, okay, that's my point. Kan setengah orang bila nak start any supplement, saya rasa skeptical. Betul. So, apa yang you boleh share dengan orang kat luar sana? Well, actually saya faham je kalau diorang rasa macam takut nak spend duit dekat benda-benda macam ni kan. Tapi kalau untuk pasal suplemen ni, kalau dah try macam-macam tapi still breakout, bekas jerawat semua tu susah nak hilang, I think you boleh guna Gloceline ni. Sebab yang ni paling penting dia kena konsisten je sebenarnya. Sebab yelah, HQ pun ada bagi 60 hari money back guarantee. So kalau tak ada kesan, you boleh dapat you punya money balik. I see. Macam tu. Okay.